Dah, tawar taro baba. Ah, bicara apa gue gangguin nelpon deh, Kre. Apa kak? Oh, iya. Oh, iya. Den, Apa? pinjam sepeda nung. Demak. Tahu kakak rumah itu ya. Anu iya mun sepeda kan tahu apa bede bensin apa njo. Ini lah anu marah ya. Dek jauh. Injak ya nang. Engko kemarin bulan keluar teh. Mun cedak bit lah heuy. Marah racun pinjam ya. Engko benih kan cerek teh. Iya lah ya masih bagi Sebet kok tulian. Iya. On laon. Loh. Kan gua ngocak lah suruh on laon. Rem di mana Den? Kan boran on laon. Ingat deh. Bisa. Buat dina apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa enggak? Tojuk ra gelu. Setiap hari Jumat ngaji bagian benga sepona. Gak ngaji melolok. Ya nyak rengin ngaji romar. Ya, sekalangan hari Jumat. Gak tahu lu beli rokok kok. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ini besar. Bocor mati ya. الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Seuli lawan Al-Fatihah. Mari kan lah. Tak ngaji ya bu. Lah mari jira ali turjaun giburu. Kok mulai kada kok yang ngaji-ngaji lu bal. Lah mari mayu brengkok pas ya. Lah. Jok tino kok aja. Mayu rah. Jok ada kok. Tino lah. Saya mulai kada. Halo? Apa? Lah mulai ban. Oh iya tina kemarin aku nina iya sih sepeda yang ku matraji ya tak lum datang suruh tulian dah kelak ngocak ke matraji tak lum datang kayak tabu ya kok tina tu ya ku iya kau niin pakun kemarin iya lah entos dia jok matraji yang kur suruh tulian kelak tak tulian Den. Sepeda Den, kelangkong Den. halo bere ini mah ban bere pasar oh iya tina entos jira ikon ina mangkat kok ya jo lah datang sepeda lah iya dan entos jira lah kalau sepeda rela tak isi apa sepeda anu le bensin re tuh kerengongku potong-potongku romat aja saya taruh yo kutu nyotok
Kita maan beri sepeda di. Ikiba anu ke kakak din. Masih dua sekali bensin. Bayi tak tahu din masa pas ki berusaha tiga kan rekan dapat kok. Kok benih kan reken? Coba bensin apa ada di. Mak cek langgan nata nang kok. Benih penyembuh bensin kana. Tak ikut. Iku beli apa bisa dina? Den. Ya. Saya tak tahu ra kau din kok ben. Pak Bro setia. Benih ngaji ajaran nama kita. Keng cuman ketoman ini dek cuma kita. Apa tahu ka ato? Mundi pada tahu ke sakit ambui pada itu. Iya lah Den. Ya. Enggak abit akan ceki. Ngadang betis bentan Bu Natin, ha? Sering labit akan ceki kan renan. Terus lu kak. Punatin ro toro nareng dimmer kak. Mek pabentan katon betis. Gunatin anan panasman. Aro masuk pemilih ben betlek. Paling ladu. Kok ben. Titik saling ngira meskipun tak ada pak. Pan kok ben. Bisa reng mas bentan ro tak ada panas pada gue. Apa entah apa. Kok saya terkabahan bela kan jam sepeda Punatin. Bulan nyareng ya desa torok kok. Mereka dia tadi pese kok. Namun nange jok Punatin. Kalah mo kok. Beli rokok. Aja buku nemu bet. Dan kok nemu jarang bener nang lemcok. Ya Allah. Ajir ya. Lambek beda orang. Kalang katana. Ngerti kalang katana. Makilah beda pereng ni sakoni. Cek galah. Apa boleh lah temu jadi Punatin kan beda lebih jauh ke Punatin. Ikan lah abis akan caban kok Punatin masa tak ngerti. Lah kan. Akan tapi mon kadung sakarat make saya bukan nega bosan. Iya tahu. Masa jarang pun rokok. Pasan erekan mau Punatin. Jarang pun rokok nggak. Aji ye beun kan bentak amit juga. Hinja tamit ke Punatin. Siapa ki mau lagi amit? Aji ye beun mun bela jujur ke Punatin makuni beri. Cek bentak jujur. Mon orang si jujur, orang je lah erosoro demah pada nyanter. Aromon lah eta orang bela. Pasti pakuni saling beri. Cek salah na beun, pah ngambuagi na. Ingat beuteu na beun, polan saya ingat je. Wala saya nguasa anda ning itu sedina. Aja, mun masalah ngaji tengka dia. Terus Punatin kita kok apa? Tokol. Maka temu sobat kok minta bela je kira kah mengilang ojak apa je.